volisi kuma Tala Mbulo nimamwovoisye munduume umwe mokoni ma Enenthi itina wake Mwisililw'A ta Ung'ei Kwianana ngosi sya metho munduume Ung'ei mutheu muno na aumila asembanitwe ni Enenthi na itina wakona thayu wake wi musyini alika mutauni wa kiw'u kiokoni kana sewage za wavengi umwe musyini wa Tala ingi alama kusiye kisanga ki ni maeleisye kana munduume avenanie ndukani imwe ya M-PESA na kutia kana kutia aingi na makulio manene vala wa ukuyenda tika kautaungu wa mota usuna itina ovoswa ni Maovisaa ma volisi alama mbese kweka ukunekeli na kumusia livoti umbanito niwe boni motesea na Enenthi meva kuvima watakana vatonyeka Mwisililw'A kethiwa ikite itina wa Kuvitia kana kung'ea na kiku mutonyethia wa kwivitha kana kulika mutauni uyu wa kiw'u gikiko kiokoni cho munthi nitwakusia Ung'ei munene Tala pala jamaa umwe wikite suti mutheu muno pyu wethi wa ndoya M-PESA ni imwe va Tala tina wa generation nela woneka ni Enenthi asemba alika tunnelini cooperative thini wa sewage jamaa uci ni watusenya muno nuru no mundu kuoneka aumite obisini mundu mutheu muno netina wa volisi kuka ni amwitana umwe sewage ni muthokwani muno pyu no baikimwe kinoneka kitobitha na oso ni volisi Enenthi kutungia ni vamwe ni kinene na kiuyu kingi kusie ukweta watae Ung'ei na kwenda umanya kila kitu meteakia kana kutoloka ni mundu twisi mundu ucio olapa umita sembeta idatie mwizi na weka iweke Ung'ei na iwo ka sembeta ndaso ani wanandu kwa wingi na okapengi no ito cooperative na ola woka ayekalambe na ambaye musubu kalabatini na ebithabu na nondo majority ando ingi nimeivoni kuondo nimeenda umuona mone Ung'ei cho yapa niwe kalabatini kalibu nusu saa indi niweza kumwabu ni watangiwa ni volisi ndana kunwa ni Enenthi na volisi niyo yamwitana ndana alikwa ngusune ni mo kambosa ni we indi kweli andu makola ali muthena ni chao kithuku na chao kithuku yuketa mundu tozu e smart yu ni wakona wiyozu nyenu na kikou mbona ndo na kuna wiyangi bitara Enenthi mava ingi maitisakana ni vatonyeka ukethwa ni undu withitu utwaiwa musyini uyu wa Tala na kundu kungi na nzangili kutunenzeke uthonusya kwendea novena Enenthi na muno la mena maviasala moki vathukanyo andi zetu endwelava kwau ni kumini unundu matuwa matethasya ti undu mambia nundu matuwa matethasya na yukiu ni kindu chaleta osiswa muno pyo nundu andu ame M-PESA mundu ucio ni wetha aesi ki andere kwa kamanthi osiana ino ndo mwana tumora twambe yo beno na ito kuni kumini hata ni kumini yu pai mungu wende na inaona kweli security ba kwanza naona serikali ya tethia ya museo muno na nethe ya kweli ba serikali ya Tala ni tetha cia wia no kamituke na ya okoa lakini kiu tuikwenda na tuikwenda amwe ingi maitisakana maundu taya mothetwo ni maundu makimikarile kwetakana kwambata na andu kumananza ingi siomanthi sivo sovenani na mituo mithuku ila itonya umalicha mathina ni nandu mena mathina nundu ona misi mingi yikomwa na nza na yuba amona tunji ciana citu cie misi nundu wa mathina ala mekuo na tayube kiko chaku niko ba Tala pe andu moya o ba Tala moya M-PESA na mauma makukanetie na moka kwa bahati na nengi nundu Ngai na keki muno wa Ngai nduye yawa moka masembete moko lika cooperative bank na onde ni makwatwa kou kiu kichangia muno o mathina mutamu kuona mamba Ung'ei nundu mundu ndekomye ciana muthenya wa mbee wa keli no ciaisi ciana itiwe ni thayo nundu wa thina wa ebu ne thuku muno niyo mundu ivo nundu ila mundu wakosa chauya we ndetha no ndungi nundu etha yigwe kiku kinunga no ape no mundu atharani eitho akue aivenana kana kwatwa kindu ya kou ithie tina moyo kauntini ya Masaku matungulu nyeni toboni mutesea